Welcome dito'y Ilocano Radio Drama Duha ka Libo ug 26. Ti Masakbayan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadin dayta, layo? Si mangpet kakadin manipod abroad? Siyempre, friend. Oy, no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaunday panawan. Oy, mapantaman mat iti may sa aresto bar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Oy, magpaikan ka, tadan pamilyam. Ay, awan mat ngamin mga asawa kanya. Anya? Anyaya ti kayat mong asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Oy, babae ak nga ron. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputan nagpintasak, Grace. Kulaklakot no asino a babae itayan. Loko. Ay, loka. Di nakman awagan iti loko. Ay, agpada talang a loka-loka. Sana ka loka-loka. Hoy, ala, umay kayo kiti. Tay-tay pa nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo kit din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din ay business firm mo, darling? Yes, darling. Adaw may makitransak kanya, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to dyan mo. Umayak mang yun iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Paggidan taamangan. Yes, darling. Love you. I love you too, darling. Sapay ko tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat pa? Ikari. Jack to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti ritman. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak ken panagayat ta iti tunggal maysa. Ay, Loka. Nakita nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurun iti tao. Adamat kayang kano asawa na. Si kaita ti Logi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinpana. Dayta nga ron ti pakisuro na. Amot na ko nga da asawa na. Saan ko pinatulan? Iso amade, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan Sika, kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkit-kitaan na kanya. Tapay at kwarta sa pagkit-kita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagata nga di tagkakanot. Inton saan ko may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman ta makitak ti kinaragsak yu ken ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itod na pa'y amin na masapul mi. Kasanubat ti sapul mo iti restaurant, iha. Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat at talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakenkwana? Saan naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat mariknana ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isuka. Panag ko nakatar-aramidat mo't amin, mami. Adangamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adan to pakailawanan na.
Anya ti aramidem. No aramidan na data kanya. Jak lakit di mapakawan mami. Mapan, iti pakailawanan na. At dagayam restobar iti asidag. Oy no, nagwapo tinakitag a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no saan ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapan ta ijoy. Di mo ko na ngayon kag-display di restobar. Ay, si Kamat. Itala nga agpakaduaat ken ka, di na pa'y kaduaan. Alaman lang ngayon. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay ka tarigat kan ginawan. Abay, agasawa ta. Uy, urean niya ditan basta kadua anak amapan ijeres to bar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto bar? Italangay may dito eh. Muli nga paiso. Big time lakit gilay ta. Masapal ang masukit ko day tabak na. Kasano ko ma? Adda ka nung asawa na. Uri agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang nang. Intan Serbia nida. Sa payakas tao na yung matipanang kita kanyak ti bakla kadwa na. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panuwi. Mapanak iti ayan ti lalaki, tas ikamat jay bakla. Areglado, Sara. Sige, kasit gantay na. Barim adda magunod ta pagsayaatan kadakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikanak man iti Black Label Canadian Whiskey. Ay, awan kasta rito Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ikan na kami iti amom amayat. Okay, sikat matungpal. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ko. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Hoy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuagaya. Awagan nak kumalay tilay nyo. Agayam tanwal. Ano, Leo? Nyak titi order you, sir? Dahito'y kaduak ti agorder. Ta jak amon wanya ti kayat na. Insurot na klaeng dito. Kasta ka di, sir? Nitsak agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidag. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang matanak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakaduak dito, sir. Di nakbakit kita, tadi ka umay dito, Ngam siya. Adat ilalabas ko di tapasdek yo. Saan tala siguro anak rana itiruar ti pasdek. Iso adi ka nakit-kita. Saan ka na yun adi taas ti pasdek yo ti pagpagnaak, sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Ay, nagbit kamat anauman, Eddie. Kaya't ko pa iti aginom. Ngam na bartak ka. Agawid ta. Ay, saan ka ding addain iti asidag amabalin a pagdagusan? Anda mo, Leo. Kukuamat lang takin ko kay ti resto bar. Mabaling kaya tulungan. Ama pa niti may sa kaya iti maabangan na parto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At ako tseyo? Ay, ada iti parking lot. Kaya't mo asawan. Umiyan ka pa'y kadag iti may sa akwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak ka paalan nga agmaneho no nabartek ka. Sa bagay, amangan no madisgrasya ka pa Itaman pa yakas ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. Saan samat ana saya at impluensya ni Leo kan ka?
Saan ka matasigo da papa ni resto bar? Pinagusto ka lang mati awis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasaya at nga itdanti ka na yun nga ipapan iti resto bar. Saan mo ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan kumapay ang maulit day nga ipapan nyo iti resto bar? Sigod kat masapsapan ni Daddy nga agaw awid. Idi la malumaan na ladaw. Ha? Sipsiputan nyo ni Daddy, Auntie? Saan mat kiti? Ngam basta malum. Kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman, rabiin palabas ko tilugan na. Dinamag yu kumaka ni Daddy, Auntie. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ah? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang ami. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, Auntie. Sige basang, mabiit lang nga, tamangala ah. Nagapom ka di iha. Itay pingawan ka. Napanang dita store, Mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analadaw asimmangpat ni Daddy, rabi Anya? Apa yung dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni Dadim? Dayta timbagakan ko na, Mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni Daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun, di saludsud na, Mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyoseron aya. Apay nga min, anala daw ni Daddy idirabi Mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige nga ron, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manipod na napasama kada kami ka ni Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon. Nagado alalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Para sa aban ni Itang ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. At asamat asawa na. Ore adda ah. Saan ka mat na mapanigibalay da? Agyan kayo mat iti sa balay-balay. Kayat mo asawan. Ore may isa akabit. Ado mat ti kasta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay ang mga no agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta pagtinagan na iti aggayam. Anya di kayat mo asawan? Asino nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Ambom, ginabartik ni Leo. Inarumnak si ka. Kayat mo matday jabak ki nga? Agpada kayo alalaki. Ore man, katamom, may sadgayam abalik bayan. Ngam dandani ka nun sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam tiloko abakla? Saan ka di nga itajay ko na mapanang rugi mi di ospital? Wen, bro. Hangam inton sana para rabi iti shift ko. Intaman man ni Jerry's Tobar. Ngem, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masayar tirik na ni Grace. Okay. Mga ramit na nga ron iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay Jerry's Tobar. Agawid tagal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko la tabilinan ti may sa kadag iti talkak iti opisina. Okay. Fix schedule ta dayta. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amala daw nga agawid. Timit ka aruba mi ani Eddie ti umunag iti resto ba? Adda kadwa na anak katalikod a babae. At idok ti buok na. Ha? Nagkibindangay munag. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Taamangan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na? Ay,
Idanon ko nga tadaytoy kin ni Grace. Aramin karita ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti duha. Aguray tapay mata. Agpamarang ta na sayaan, tapno di na dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tab. Andan para bayad iti abang. Kaya dapay sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, ah? Pero kung sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Sunton ti bang bayad iti abang ti paggigyan ng kakwarto. Kit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na, ngagik katakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ika gumaan nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na ka din na. Apay ko sugar mami kat lalaki ba't ti bakla. Isunton ti mang bayad iti abang iti paggigyan ng kakwarto. Lalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na ngagik katakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ika gumaan nga artapan ti asawa na. Tapos si kanto ti kayat na ka din na. Sapon nga ro da pagtinulungan ta. No kasano ida ang mapatenag. Tapno adda pang namnamaan ta. Ako derak man iti pampaturog. Pagdagayam kong aglaklako iti kasjekay. Anyat nga ramidan tayo ti pampaturo. Nagkapoy kalakit ni. Ilaok taa iti inumunda no umay ng tumanin. No kasta. Kapilitan na makaturog na. Maturugan tanto ida iti iti asidert. Uy, Maawatan ka gayam. Nalaing ka talaga. imbag, naawatan mo't lang. Ti kayat ko ang mapasama. Ngam, saan mo na masapol nga aramatong tibak lang? Tamadlaw na kayat na ka. Ngam ni Eddie, ti pangaramatan. No agpadada ang makaturog. Kat paturogan ta ida itiin. Adaawag ti kabsat ko iha. Masapol ang mapantay di lugar mi. Tanatay ka no ti asawa na. Nabayag ka di tayo nagpaspasya rin di Visayas, taadayo. Italaan, tanatayan ni Uncle, Mami. Hawan nga rod anak ko. Masapol ang mapantamot. Uray ang batin ti asawam ditoy. Tapno adamot ang bati dito'y balay. Uwan Mami. Kasano nga'y tinegosyo na ano umaymat. Imbag kanya, taadalat tadagiti talkak iji restaurant ko. Itugot ta ni Eden. Nabayag asaan mo't anap na panijay. Uwan Mami, agri-relakit di, no saan ta nga isurot. Mami, sadino ka di papananyo kada lola? Papanantayo ko nam iha, ta sumurot ka. Mapantayo iti lugar ti kabsat na. Natay ka no ngamin ti asawa na. Ay, no kasta? Sumagmamanungal daw tayo ijay, Mami? Wan anak, agawid tayon to, inton malpas ang maitabon ni Uncle Toto. Makapasyarak matlaangan ijay lugar da lola. Isa amang sagana ka iti umanay nga arwatam, aging gaadi tayo agawid. Uwan, Mami, inak isagana dagiti ka sa bulak. Oy, bro. Sabado ita. Ang mga nunalipatam ti schedule ta. Awan itatitawi di balay mi. Adda na panandaan na tayan. Natay ti asawa ti kabsat ti katuganga ka babae. Ay, mayat kit di at awan parikot. Uray maladaw ka nga agawid. Awan pagdanagam, tawan ti agungat. Ha? Awan agungat ko nam? Sabagay, mabalinta ti mga nijay. Santan nga agluto. Agurad talangan iti kananta, mabalinan. Isu ang mapantan. Tapno makasangot tapay dagiti kabarbaro agagayam ta ijay restobar. Sabagay, italaing aramidak da ito'y. Saan kunton nga ulitin? Ay na, agkita kami manan iti Prince Charming ko.
Aluadam kit di Tamangan no adda ket paggastusa madina oras. Ada ka din nagatang mo, jagon ko na mapampaturo. Ada, nakasagaran nga usarin tayo ton umay na iti padpadaanan ta. Sabado inton bigat, saan ka di? Dahil ti aldaw, akanayon da ngayon umay. Ay, wan. Maaramat na matlangan tinsaganak. Kat sapay ko matagbali kita. No, agbaligit Aramidag ti amin, tapno matagikwak ni Eddie, nga oray addan asawa na. Kamnay, di kan tumat mangliplipat no si kanton tibak ng loka. Saan ko pulo sa malipatan ti gayem ko, kan partner ko iti kalukwan anya. Anya kalukwan, nagsingpurtak tupay. Nasingsing patakbay, kunamsa. Ano ti order you, tayo nakalaan, Mr. Handsome Boy? Kas iti sigod nga order ni Miss Beautiful. Mabalin ka diti makisango kada kayo nga uminom? Wala, Miss. Nalaing ka kadi nga uminom? Saan man? No lang ada mga wis kada kami. Sige nga, Rod. Makisango kayo. Tapno ado tayo nga uminom. Okay, you're the boss. Bro, uray kaskasan mo. Napintas mo't dahit a waitressan niya. When met, bro? Napintas met ti loka. Medyo mabayagan tayo gayam dito'y iha. Taurayan da pa'y ti anak na nga agapo iti abroad. Uray ko mano asidag. Taagawid tayo pa'y. Sa tayon to agsubli, mami. Ano sad tayo pa'y basit ti agyan dito'y iha? Italaan mo't na ito'y. Babayag tumanan asaan tayo ang makaumay dito'y. Anya pa'y ngay, no di kasta, mami. Sapay, awan ti signal dito alugar. Day tamot ti parikot dito'y. Masapol amapan ka pa ili. Ijay tayan ti signal. Masadutak matamag na, mami. Adayo pa'y ti pagnaan. Sakbay ang makalugan ngagpaili. Day ta ti may sapim manawan mi dito'y kanidadi yu idi. Baksang gasat. Tanasapa mo't ni daddy apim musay. Gapo iti sakit na. Imbag lakit din ta bakasyon ita. Ado ko matilangan ko, mami. Wen nga rod, anak. Ngam, masikuranak dito'y. Awan serbi ti cellphone ko. Wen nga rod. Masadutak matamag na. Adayo ti mapagnasakbay ang makalugan ang mapanijiili. No makatext when no makaawag laang. Umunatan samet nga gawid, mami. Agbati pa'y laang ni Lola, no kayat na. Ha? Sige. Kasaritak ni Lola, no anya ti kunana. Ibagam mami. Masikuranak at talaga dito'y. Awan pa'y signal. Adda tayo iti kabambantayan. Cheers, kakadwa! Naragsak gayam, nagsasango tayong uminom. Ay nak, kanayon na maulit daytoy. Uy na, mayat kayo nga nakainom adwaker. Nakapsot samot nga uminom ti kadwa tayo. Nagdumog matan. Ha? Ay na, saan nga anaruam day ta nga uminom? Inawis ko lang amin. Tulungan tayo, taipan tayo ijayin. Ada kwarto ijaya pagturugan na. Ha? Ayaw na niya. O sige, tulungan tayo man nga ro tigayam ko. Ay talagaya. Tulungan tayo tagayam tayo kat nga raon. Sige, tayo nakitaan. No ayan tinapintas abakan ti a kwarto ijayin. Ado nga min tinakitak a guest anapan ijayin. Turista samat nagijay. Sige nga ron, ipantayon. Leo, sa labayan tayo pantay tiin. Sige kakadwa, sa labayan yun, tasurutan da. Sino ti kadwak iti kama?
Ay, alam mo lamang. Nakariing ka magkaya man, my love. My love? Apay nga inawagan ak iti my love. Si Kamat, bartak mo kadila ang tinaramid mo kanya. Kabayatan nga inawagan na iti my love. Ti amok kat ni Grace ti kadwak. Grace gayam tinagan ti asawam. Awan na nyaman na kanya. Basta ikanak iti oras mo. Kayat mo asawan. Mayat ka nga balin akiridak. No lakit ti adda pa nagayat mo kanya. Apay kit din na saan. Ay ayatan ka amin. Oray, makibingbingay lang iti ayat mo. Bayadak langan ti inaramid ko kan. Kat lipatin tanti amin. Sana mabalin, Eddie. Diyak lakit di kayat. Diyak kabayan na mapukaw ka. Ngam amumat nga at asawak. Diyan nga rod ko na kun. Uray pasidla pa nagayat tibingay mo kanya. Ano sak? Kas dati pa nagayat ko kan ka. Anya da ito'y anaramid ko. Sigurado lakit di amasaktan ti asawak. Numaamuan na ti amin. Adi dayak lakit di kas na unay no panawan na. Diyay ko na kun. Uray basidla pa nagayat mo. Ano sak? Gaputa ay ayatan ka. Apay akas taunay ti pan nakariribok mo, bro. Mariribukan ako na eh. Jack amo na ibagakin ka da ito yung saan. Amo kung ti parikot mo. Nakita ka may sa akwarto tinagturugan nyo kani Sarah. Kasano numamuan ni Grace? Sigurado laki di ama sa tirik nana. Sino kumatimangi danon? Madanagan ak bro. Saan ka di nga awan dakas apalimad adis mo? Ay na, saan ko maati masakbayan? Amabayag pa'y amapasamak ti pagdanagam. No di kat ti agdamat ti sangwam. Saan ka si Murot ijay na pananda, Grace? Saan ka di, Manong? Sana kasi murot. Tas sana mabalin na panawak ti negosyo kading. Basta ka di. Pati ka di, Rabi. Kat agyan ka ijay ayan tinegosyo. Apay anadamag mo pa'y tikas. Nadamag ko lang, mat. Ta saan ka ngamin asumang sangpot, Manong? Amo ka din ni Grace data. Anya ko matiam mo na. Ken, anya ka di ti sasawa mo. Si kalaan ti makaam mo. Saan ka di, Manong? Sa dinong ay ti pagturturugam no awan ni Grace. Diya ka mo ti bagbagam. Hala, inakpay. Adda importante apapana. Kasla adda karakal na ni Manong Ed. Kaya't ko adoktanin ti amin. Apay asaan nga agaw-awid dito? Napanagtrabaho dagiti duha. Masigurado kung may tumaran ni Leo. Ang kasano ka? Umay ka di manan ni Edim? Madlaw nga ay ayatan na unay dedya Grace. Imbaga na abayadan na kanulaangan. Talipatan minti amin. Saan mo nga ipalubos Ibagam ka di. Ano panawan na ka? Ibagam ka ni Grace ti relasyon nyo. Mayat timbagam. But nga. Tapno dinak isina. Nang runa, takasla nagbungat inaramid kanyat ni Jack. Ibagam ka di ka ni Eddie. Nga iso ti ama. Tapno addan to sustento nga itidnaken ka no madaron ti tiyempo. Mayat ka talaga amin asing-asing mo. Aramatam ka di ti utak mo. Tapno nasaya at to ti masakbayam. Bayan, tainton addan makabulan. Agpakita ak iti doktor. Dumapanagna ka na masikugang. Ibagak ka ni Eddie nga iso ti ama. Naitamang ti kayat ko ken ka. Amo nga aramatan ti utak mo.
Agawid tan mami. Agpakuyog ta kadagiti kasinsin ko. Taumunatan ijay lugar tayo. O sige anak, agpaitulod ta nga rod. Tadyak unay masurutan ti dalan abumabay ti bantay. Wan, mami. Itulod dan tumat ni Lola inton agawid. Takayat na pa'y matiagbati ditoy. O sige nga rod anak, isagana mo dagiti gamit mo. Kailiw kumatan ni Daddy, mami. Oray siya, kailiw kumatan. Kaasimot nga agmay-may sana bati iji balay tayo. Masurpresa lakit di, mami. Di na namnamaan na sumangput ta. Sigurado lakit di, akanayon na taasagsagaan asumangpet. Bro, agawid akpay. Taynak agsukat, sakbay ang mapanak iji ospital. Uray sak, bro. Inakbiti di balay. Nasapa pa'y mat. Jak nakapag-shower dito'y in. Tawan pagsukatak. Ay, day tangarod ket. Ay, inton na minsan. Mangitugot talangan iti pagsukatan ta. Tapno santan nga agawid. Ket, kasanon tinagsukatan ta? Ibati ta ka di dito'y in. Ay, una. Ala, agawid kan. Tagawid akmaten. Inton Sabadon tumanen, bro. Dito'y tamanen amaturog. Ken ag happy-happy. Ariglado, ah. Kaano nga ta sumangpet da Grace kanti anak mi? Mailiwak pa ikit din katakwadan. May kawak ngagmay-may sa dito'y balay. Nakaaramid ak lakit nga rod iti sana may barbang. Ibatik pa'y dagiti badok iti rabaw ti kama. Tainak pa'y shower. Sakbay ang mapanak iti opisina. At datan dito'y balay, mami. I-charge ko ti cellphone ko, tawagak ni Daddy. Sa ano pa'y nga awagan ni Daddy? Tapno masurpresa inton sumangpet. Mailiwak nga minan ka ni Daddy, mami. Nukas tati ko na. Oh, di iso ti masurot. Good girl. Sige, ingka pa iji kwartom. Tamapanak mat iji kwartom ika ni Daddy. Okay, mami. Nagadumot pan alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang dagito'y alupot. Alag ida taipan ko iji laundry room. Apay ngay asabali abang banglo ti masayop ko kadagiti dadto makawas na. Adalema ti lipstick iti bado na. Nagado alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang amin dagiti alupot. Alag ida taipan ko iji laundry room. Apaya sabali ti masayop ko nga angot ti bangbanglo. Dapay lemma ti lipstick iti bato na. Jack naka-grocery. Isolakwan nakman iti sabon mo, Olive. Adda ka matgaya man, Grace. Medyo nabayagan kayo itinapalan nyo, Nabati pa'y ket din ni Mami ijay, Taurayon da pa'y ti kanakan na nga agapo ijay abroad. Ayun gayam. Adda ka di pagturugan ni Manong Eddie iji opisina na? Ha? Apay na damag mo dayta? Iso siguro ti pagturturugan na idiawan kayo. Ha? Apay? Man-mano ka di idi nga agawid? Unmat. No daddo makat bigaten no lumabas ti kotse na ditoy. Inton kwan, mapanmanin. Mapan ka di agsukat mo agawid. Ano ti lupot na itirabaw ti kat? Oh, Grace, naikulang kamatang. Ha? At iti sabon agat-gatangam. Ngamni saan mo kung mga idandanon kin nila kayo mo ti imbagakan ka, tapno dinak ungtan. Nalpasan ti Jutik. Mabalin ka di ama pantamanan iji restobar? Ngam, saan mat Sabado ita? Uray saan Sabado? No kayat ta, mabalin la tamat. Sabagay. Kaya't kumatama kasarita na imbag ni Sarah. Imawag namin itay.
Kat imbaga na nga da kano importante nga ibaga na kanya. Maglagayam. No anyaman day ta nga importante nga ibagana. Mabalin ka di amaamwak tumet. At dayamat may sekreto ken ka. Anya nga tat ibagana ken ka. Wala. Agrubot ka nga roden tamapantan ijay restobar. Kalpasan na. Ijay in tumanan ti pagturugan ta. Okay, mapantangan ho din. Anya ka diti ko na mga importante nga ibagan, Sarah. Nagapuak iti Dr. Eddie Kalman. Imbaga ti doktora masikuga. Kaawatan ang nagbunga at gusto inaramid ta. Anya? Adan to adta? Rumpot ko mamaransakan ka, saan ka di? Nagragsakan, kadanton anak ta. Oh, kasano ita da ito yan? Kasano ni Grace kanti anak mi? Di mo ko mapakariribukan ti mabalin na mapasamak. Ti importante, adan anak ta. Kasto yung aron ti aramiden ta, numasiko. Saan arumbeng nga agtrabaho ka pa dito yung Escobar? Masano nga, itigatang ko kadagiti masapsapol ko. No saan ako nga trabaho. Mangalak iti apartment apag yan. Pasaray umay kabisitaan iti apartment nga alaak apag yan. Ano pakaragsa ka, ma? Nangabag ka ka diti pinustaam? Ito ti mauding aldaw ko dito yung resto bar. Agyanak pa yun iti apartment, amanguray iti panagdakkel ti tiyan ko. Apartment, kunam? Imbaga ka ni Eddie ang masikuga. Imbaga na sumardang ako nga trabaho dito yung resto bar. Iyalaan na ka iti apartment. Tagasat karong gayam. Oh, agsweldo tayon inton malem. Agpakada ka kanin ka ni boss? Wen, madamdam ha? Umaynak dagasan ni Eddie dito eh. Itulod na, iti apartment ko. Okay. Mamati ka di nga anak na ti sikog mo? Iso nga ron apa ikatanak dito yung resto bar. Takaasi ka no, ti agbalin nga anak mi. Mapunta ka din iti apartment ako nam, Eddie? Wen, ijay ka nga yan. Masapol nga nadam ti baging. Tapno na salon at to ti an. Kasano, dagiti aramatan ijay. Dagiti alikaman, ti kayat ko asawan. Saan mo napagparikutan din? Ang dami ni Jan. Kayat mo asawan? Nakagatang kan? Wen, anda inawagak ka nang itilibat sa dagiti amin na gamit iti kusina ken salas. Ikang kalangan iti igatang mo kadagiti kasapunan tani. Thank you very much, honey. Ay, ayatan ka una eh. Undang raw din. Tapno makitam ti apartment. Magaka na naglakad nga ron ang makakita iti bagbagam nga apartment. Nagpintasan, honey. Itakla nga mapadasan ti agyan iti apartment. Kwarto lang ti abanga kapag giganan mi. Ita, apartment. Nalawa pa iti sala. Bukod a kwarto. Kusina kan aminan. Basit lang da itay. Nagpayi iti at. Ay ayatan ka unay, Eddie. Ikarik apag serbian ka iti amin a puso. Alam, mapanta ni Jay kusina. Tapno makitam dagiti gamit ijay. Okay, mapantan, honey. Wow! Nagpintasan! Kursunadak ti Maris ti Ref aginatang mo. Green? Paboritong Amaris ti Green. Nasaya at mata magustuhan ti ginatang ko aparakin ka. Hello, darling. Ayan mo ka di, Grace. Malaman Apay adi ka pa nagawid, darling. Ayan mo ka di. Ay? Adda kayo ka din dito lugar tayo? Saan ka kuman nga awagan? Tapno ma-surprise ka itong sumangpag ka. Namdi ka matlagawi din. Maturog ka kadi itimbaga ni Olive apag turturugang. Ha? Saan, darling? Diyan ka mo nga da kayon. Orayan da. Umaya kon.
Asino ti mawag? Tagdardaras ka mata pumanaw, honey. Ni Grace, si Mang Patdan. Masapol nga agawid akon. Ayan nga iti ko nam nga ibatim apara iti kusina. Mabit lang tayo batik. Tayo nakon. Inton bigat kan nga agawid, honey. May sak dito inton rabi Saan mabalin ang maturog ak dito eh? Tas si Mang Pat gaya man da Grace. Kabutang mo ka din ni Grace, honey. Saan ko akabuteng? Ala, ditakan. Mapanakon. Pimanawan ni Eddie. Madlaw nga ay ayatan na lang unay ti agnagan iti Grace. Nga, sana mabalin da ito eh. Masapol nga artapak day jay ag Grace. Tapno siyak ti ituloy na akas asawa na. Makita no sino tinalalay. Masapol asyak ti mang tagikwa ni Eddie. Kanti kinabak nang na. Nagmayad, daytoy ayan ko nga apartment. Ni Adrian. Hello, Adrian? Nakaawag ka man? Hoy, Loka. Di ka mo't agi padamagan. No kasanot ti agyan iti apartment. Enjoy kayo kadi kundi Eddie? Nakatugawak anak kadikwadro iti nalamuyot a sofa. Angan, masurunak? Tainawagan ti agnagan iti Grace ni Eddie kat nagdardaras a rimwar. Kaya't maasawan? Pimanawan dita? As in, agmay-may saka iti apartment mo? Kasta nga Rod, no saan ko mga imawag ti bruha, kadwak ko maita ni Eddie. Anya nga rod, kat bumulbulod ka laeng. Sana balik? Adda ka dita apartment mo. Masigurado ka kompleto kay appliances dita. Wan matkit di? Ang masayang, tasaan asyak tinagbalin nga asawa ni Eddie. Siya kumatibak nang, saan kat aday jay a Grace. Naggapom ka di, darling. No saan ka nga inawagan? Saan ka kumapaya si Mangpet? Saan man, darling? Adala ngamin impa-repair ko itilugan. Naimbag ta nakaawid kayon. Mailiw ako na yan kada kayo. Kasta kami mat iti anak mo. Mailiw kami kan ka. Iso a pinanawan mi pa ni Mami iti Visayas. Sumarunon tulaangan. Kumusta mo tinapanan nyo ijang? Daddy, nasulinak ijay. Awan pa'y signal. Diyak pa'y makaayayam iti cellphone. Di ka pa'y maawagan. Boring ijay. Ngam kasjay ti biyag mi di ubing kami pa eh. Awan ti cellphone, iso ati ay ayam mi kat patentero. Sigking, linnemangan ken anya pa'y dita asan a cellphone. Iso di ay ayam da ijay, Daddy. At dapat di kugtaran da dilata. Inton maitapis. Mapanpidotan ti maysa. Sakbay ang mapan agbirok iti kadwana ang naglamang. Kasjay kami di ubing kami, anak. Ita, panay cellphone lang ang tigam dagiti ubing. Apay nga dalam mati lipstick iti polong. At dapay sa bali abang banglo na sayup ko kadagiti daduma abadong. Lipstick? Ang mga no tayo nadungpar ko a babae di magmagnaak. Ang mga no na isagid ti rupa na itibadok. Basta ka di. Sige, nakasaganan ti lamisaan. Intay manganan, kalpasan na makasukat ka. Sigurado man na mabsugak ita. Tadan tinalaing agluto iti naima sa makan. No saan ka lang ay ayatan, saan akon ang nagluto, tanabanugak iti biyahe. Kaya't ko lang amin amabsog ti asawa. Agyamanak, darling. Kailiw ka. Ken tinaima sa lutom. Saan ka kadimat lang ang nagaramid iti may kaniwas? Kabayatan nga awan kami kani Eden? Anya ko maamay kaniwas, darling. Hintayo kat manganin. Tani, mabisina ko. Hello, Lola. Adda ka kadidita ili, ta nakaawag ka? Wan, apo. Intulod dak dito'y ili. Taumayak batan dita.
Mapan kayo ka din iti pantalan, Lola? Wen apo, i-text ko no niya nga oras ka grupo ti pagluganak. Uwan, Lola. I-text siyo no makadanon kayo manan iti pantalan. Kan, no aglugan kayo iti bus. Wen apo, ibagam ka ni Mami, tasabtandak to, wen? Uwan, Lola. Ibagak to ka ni Mami, tas sumabat kami to iti terminal ti bus. Wen man nga rod, apo. Sige nga rodin, Lola. Bye! Nagpintas mat nga paiso na ito apartment mo, friend. Naglawa. Maragsakan ak unay. Tanamati ni Eddie nga iso ti amati si Kugko. Swerte ka. Ako rin ka. Makitkitam ka rin pa na dyaadyak nga amat ni sikog mo. Uri saan ko na makitkita? Awan tumatlat sirbi na tao. Manglilipot. Imbaga, tada ni Eddie amang itakdari ti inaramid ti langgong. At apay apartment mo adi na oras. Kompleto pa iti appliances. Iso saan ko apaluspusan tinaimbag agasat ko? Iti sidong ni Eddie. Bongga nga paiso tinasaraka mapagbagasan. Ang aging gat kaano nga tada ito. Ha? Anyat kayat mo asawan? Lungay maduktalan ka asawa na, kat intarum na kayo. Kulong kipagtungpalan niyo. Adaman damagak, Grace. Dinamag mo ka din kin ni Manong Eddie no nagturturugan na iti awan ka? Amang ano iti bakante a kwarto iti opisina na. Adapay dakkel a sofa ijay ang mabalin na apagidaan no kayat na. Kasta ka di? Ay, kasla ngamin addam adi ngagparparik na kanya. Anya ko madaytang agparparik na kan ka. Narigat ngamin tagsasao. Amangan no agkibaltang ti atap ko. Kasadamot atap ko a palso a mapaspasama. No si kati pagaramidan ti asawam iti may kaniwas. Anya karamidam. Anya may kaniwas ti kayat mo asawan. Kas kumay ti agbabae. Apay ko mga agbabae, kat sa anak magkagurkurang kankwana. Imposible, ang mapasamak dayta, Olive. Ring-aring ti cellphone ni Eddie. Adan sapay lang iti banyo. Mami! Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na. Napan ka din iti opisina? Adapay iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan yung ano, anya dayta, Mami. Amang ano, emergency. Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na, Mami. Napan ka din iti opisina? Adan sapay iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan yun ano, anya dayta, Mami. Amang ano, emergency. Adapay nga tayo iti banyo. Jakmat na nga nagandar tilugan na. Inakitaan no at dapat tilugan iti garahe. O sige, anak. Ay. Mami, awan mat. O sige, anak. Kitaot man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino daytoy? Ayat ka din ni Eddie. Amay nagdakat ka ti cellphone. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Idag mo kan kuha na ti cellphone. Ada iba ka? Awan ditoy ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka diya mabalin nga ibagam kanya? Taidanon kulatan kan kwa na? Iniwakon kan kuha na. Di mat lang pagkita. Asino ka? Apay akailiw mo ti asawak. Asawa ta adwa ko na. Bye. Anya? Asino diya'y mawag, Mami? Apay anay kulang kayo. Sino day chay? Apay kas chay timbaga na. Pudno nga ka. Ti anya, Mami? Mapan ka pa di kwarto anak. Ibagam ka ni Lolam, tao may dito eh. Wan, Mami. Adansa ni Lola iti kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga taday to eh.
Alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kaskala na kawan iti ulag. Adda, imawag a babae, mami. Dinamag ko no asino. Kuna na nga, asawa ka numot ni Eddie. Anya? Saan nga taarong number? Uno, agbal na ti imawag. Imposible, mami. Diyak maawat alukonak ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amuno anya ti pudno? Pankampay nga umuna. Kita at manan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha. Ada text nga agpayso ti agnagat ti Sarah. Basaot man. Hello? Han, di ka matla umayan dito apartment. Agmay sa akanayon dito eh. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik sa mo ti cellphone ko ije balay. Awan mo iti bulsak. Amangan matnuad na ijay bag mo. Kinita kat awan. Panagkunakat nabatik ije balay. Ay na. Ikararag mo laingin. Asapay la kumatasan nga umawag. Wano ag-text ni Sarah. Ay noon, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a text ni Sarah. Saan ang mabalin? Kat, anya pa'y lang teraramidam ngay. Ingkalayan na. Sige nga, Rod. Panawan ka. Dahil nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kadi. Gapo itinabati ma cellphone mo. Anya tinakurangakan ka, Eddie. Inaramid ko amin ti ko na. Apay nga insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod! Napad na nga ayatan nag. Apay nga rod nga adda Sarah iti biyag mo. Saan ko nga ay ayatan ni Sarah? Patyan na kuma. Di nagarakumpay na hudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa iti kurang. Pakawanan na kuma, darling. Siga ti ay ayatan. Inayat ka iti napudno. Nagtalaga kiti kasta unay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalaga. Maglilipot ka. Anya ti aramida. Tapno mapakawan nakla. Pangasim tay bagama. Aramida ka amin mo. Promise. Mita. Saan ka kita kanya? Kaslabong ti barokong ko magkakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay akas kalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutag tinasakit mo. Apay nga imawag kay Jebalay. Apay nga imbagam kini Grace ti amin. Adamot karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka, ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan katiayat ko, honey? Ay, ayatan ka nga, min. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta? Apay nga rod, anaturog kay ti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayatan? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Mistress nakmat. Iti sumagmamano abulan na panagdan nata. Inayat ka iti kasta unay. Ay, ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laingan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sarah. Itamang pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapong tutunay. Pinataray na ti kotse na. Nagpartak, di ba nagpataray na? Ay na.
Ay sus, kas diyan na dayjay no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakid di manen. Yati aramidan ang mga numadisgrasya. Ay, sapay awan ti dengdenggan na dayjay no makapungtot. Ay, delikadon sa. Anya ngamin ti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat, tinakabasa iti text ko. Hala ka! Apa nga inaramid mo dayta? Ay, delikado nga rodin Sigurado nga addasan ang nasaya at ang mapasamak. Ay, sikan tumat ngamin. Tila inararamid mo. Hello, Grace. Adda ka didita ni Eddie? Ada ka di mo may papan ka da Eddie kan Sarah. Aha. Ay, Grace. Sikat ay ayatan ti asawan. Nupod nung ay ayatan na. Di na kumainsukat. Ay nga, saan ko maagasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray dayjay itinapartak no kas di makapungtot. Ada ka di maaramidan tayo. Nukasta ti aramidan na. Ay na, madanaga na klaunay. Kaasimat ni Eddie. Asino itatin kaasi? Iso nang report. Wano siya ka naliputan. Ha? Ay, hidya ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdama. Adan iji ospital ti asawam. Ay, pagawanam kuman, Grace. Apay ngay may kadito Ristobar. Dakilan ti tiyan mo. Ni nga min Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Imay ija apartment ang makapungpungtot. Amo ka dito asawa natin, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good Masigurado nga outside ako lambo. Iso anak pa ni di apartment. Orayon, ta masigurado nga agsugdi di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kasta nga ta? Mag-awidak nga rudan. Tapno addaak ni Jay apartment no mapan ay Jay. Baglang. Alam, agawit kan. May kakat dito yan. Uy, adda aksidente ka no iti downtown. Ay, inyag dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Ni Eddie na itoy. Ando ti sugat na. Ay na. Grabe, tinapasama kan kuha na. Tayo ni Jessiyo. 50-50 ti pasyente. Ay, Doc. Hello, asino ka di daytoy? Hello, tita. Ni Leo na itoy. Ibagam ko makan ni Grace ang aksidente ni Eddie. Serious ita. Aday Jeseled na, sana rumrumwar. Sangit a sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwana. Tita, nadingitak ti mapaspasama kada kwada. Ada ka di amom iti mapaspasama. Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Wah, tita. O sige, tita. Kibagayulatan ka ni Grace. Bye. Diyak ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang tisakit tinakam na. Uy, anya ka din na ito ang mapaspasama kada kayo, Eddie. Uy, na-aksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Uy, kaasimat. Uy, andan samat basol ko itinapasama. Uy, siya ngamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti Ristobar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, gayam. Awagak ni Sarah. Tapno isulangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito'y ruwar ti ospital. Tawan signal ija uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU.
Anya? Serious ko nam? Anya tinapasamag? Na-aksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kuana. Sige, itamat lang. Umayak dito ospital. Sige, agyaman nak. Awang pa'y ngamin pulos turog ko. Okay, mabitak lang. Madamdama, adaak ditan, Leo. Apay adi ka mangmangan, mami. Kasano no adama di ang mapasamak kan ka. Kasano akton, mami. Diyak ka ba ulan no awan ka, mami. Ala, ingka mga anak. Bayan anak lang dito'y. Diyak kayat mo ti mga no di ka mangan, mami. Umay kan ata mangantan. Please, mami. Manganta ko man, tamabisina kon. Oo, sige. Saan arumbang amairaman ka mabisinan? Saan arumbang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka di ti barikutyo. Ayan ni daddy. Andan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Diyak maawatan, mami. Saan na day ti pagsaritaan ta? Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Tasumra kak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamutlaangan, iha. Napanunot ka ngamin ti anak ko, mami. Kaasi ang mairaman. Hustot ako nam, iha. Anya nga rod, adda ditaan, saan mo na maibabawi na kiti pasamak? Nagsakit namin na panunutan, mami. Napudno akan kwa na. Ngam di nagayam kap-kap na kan. Ta nagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar. Imawag ni Leo. Adda ka no di ospital ni Eddie. Na aksidente ka no. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day di babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Kasta ka di, mami. Nalabit nga dangarudan ijay ti kabit na amang banbantay kan kwa na. Agtrabaho akit di para iti anak ni. Bay ak idaadwa ijay ospital. Lumangmangang nak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat matan ti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abunga ti pan naka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Ngam, namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta? Agbalit ka di abaldado? Uy, saan tayo pa ama ibaga? Ang depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ti mapasamak intun makapuot? Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Uy, Tapay nga tadanag mo ako, nam. Si kamat ni masabat ko, Leo. Kumusta ni Eddie? uy, critical pa lang ti kasasaad na. Kumatos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag tibagi na? Nalabit nga da iti utek. Nakaro ngamin ti pan nakadangran na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta. Uy, day tangaro ti pagdandanagak. Sapay la kumata malasatan na. Anya ka ti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot. Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. Nuan niya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa biglaen? O sige, inakpa iti ayan ti doktor. Sino ka? Hindi na mabigbig, Eddie. Sa dinatayan ka. Apay nga ado tinakawayat kanyak. Adday ti ima. Agwang
Anya dagitoy. Leo, nagmulagat ni Eddie. Oh, saan tayo pabiglaan? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka? Di na ko mabigbig, Eddie. Sa di mo tiyayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanya. Adda iti ima. Iti agong. Anya dagitoy. Sanyalin sa mga atin ti pasyente. Malasatan na ni patay. O, Leo, itad mo na iti reseta. Ay na, undok, kat agyaman na. Mapanta ka din ni restaurant, Mami? Wan anak, masapol nga agtrabaho ak para kan ka. Masapol asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayan. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanan iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kaya't ko makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag ka matlaang kan kwa na. Saan ka katian na patagkan ko na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jakpat yan. Uray siya. Saan ko matapat yan? Ngam naaramid naan. Apay adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Oy, kung ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia? Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamag. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia kat awan malagip na? Ay na, anterograde laang nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Magasan tupay nga tadaytang anterograde amnesia? Uy, saan tayo nga amuno kaano? Depende dahi ta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda maka-recover. Adamat saan? Apay ajak meten makit-kita ni Dadim. At dan sa kano iti sidong ti sabali, Auntie. Anya? Addan iti sidong ti sabali ko nam? Di ka maawatan nga ubing? Uray siya, Auntie. Jak mo't maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni Mami. Nagsingpet ni Dadim. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malati, Auntie. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam to kin ni Mami no anya dayta basang. Ay, gumatangat iti sabon, Auntie. Aglaba ka na ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadim basang? Nabayag mo't pasiton. Ngam, saan ko binilang numanong nga aldaw? Mangan kan, bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat ni mangan. Kailiw ko ni Grace. Saan mo ka di talaga ang malagip ni Sarah? Sino Sara? Diyay mangibagbag ang asawak. Awan asawak na Sara. Bro, imbaga ti doktor ang mabalin mo ti agawid. Iawid ka ni di apartment mo nga ayan ni Sarah. Apartment. Adda apartment ko. Ada, bro. Ijay ka pa'y, tama sigurado ka nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam. Apay na nasakit tinakam na kanyak. Ay, bro. Malagip mo ton, wag sublit ilagip mo. Ang may mayat no ijay ka pala apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta, Leo? Agawid ka din? Wan, tulungan na. Ta ijay apartment te pagawidan ni Eddie. Rumbang lang nga jay. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kuma na aksidente. Oy na,
Saan tayo kumanga agpabasol? Nuapay ang aksidente. Biktima pa lang ni Grace. No di na pinagtalaw. Naliklikan ko matipan naka-aksidente na. Ngam saan namat nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak. Saan ka di? Ngam panunuton tayo. Nuapay ang pinapanaw na. Ha? Sige. Doon kong araw doon ti wheelchair. Tama pantayon. O sige. At damat ni Jerwar ti kotsek apang iluganan tayo. Sara, ilutom dagiti namnamaam akayat ni Eddie. Tapno daras umimbag. Apay adina kayat no bakalat. Gatas laang kanda num, di kayat na. Ay, ala. Padasag akasarita ang mangan. Tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ibang painom. Ngam na siya, di naman kayat. Sa nabali Agyanak pa'y dito apartment. Tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamat kit di may sa abakante a kwarto. Ejay kan nga agyan. Ang no ada jutik, kapilitan, asikat yung mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi, saan ka di? Jak ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung atagsublikan ka, maawat mo ka di ba? Nalabit asanan nga agsubli ti sigod apan nagayap ko kankwana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay, ngam nabayag basiton adyak nakikita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamot nga dalalaki asaan amapnot iti asawad. Daita ti jak amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay aday ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto. Yan nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mo nga mo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di malagipnak? Sika ka di tinala ni Grace a katulong. Di mo pa mo ti agluto. Sana naimas ti luto. Anya nga ron ti kayat mo aluto at numangan ka. Sayang kinabak nang mo pa kay Ranudak. No at na mapasamak kanta. Panawan nak dito. Ingkakat biro kan ni Grace. Mailiwak kan ko na. Ada ka din damag mo, no kumustan ti asawa. Padasag to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo idikan ko ana. Jak mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Ni Leon ton ti pagdamaga. Kasla na ko na nangamin idi imawag. A critical kano ti kasasaad ti asawam. Ha? Critical ko na yung mami. Apay adi yung baga kanyak a critical gayam. Kasano kat di ka matrumrumuar? Sangit ka mat asangit. Apay kasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasladinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamakin ko na dito Ay, saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli ti ganaygay, ti gayem ko. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan? Ay, ang mga ni Grace ti makatulong kan kuana. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace? Kasta ka di? Pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasag ti agpakaasi kan ni Grace asarong karan na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie kat agsugli ti pigsana. Mayat niya taday tang aramidan? Pangasim ko masara.
No napatagmatlaan kan ka ni Eddie. Aramidin tati amin a remedyo. Tapno lang mangan. Tapno bag. Oo, sige. Umanugot ha. Ngam dito nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace ti may papan ka ni Eddie. Kasano, nadadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito At adda nga awan magimulak. Ti pagsidaawa. Kasala nagbalinmutan nga ubing ni Eddie. Resulta ka no ti pan naka-aksidente na. Ininot ka no nga agbaliw. Ang kasano nga agbaliw? Katsan mat nga ron amangan. Naghasat pa lang ni Eddie, tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasun na iti husto ti gayam na. Bilibak mat nga ron iti dayjay aleyo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito Nabayag mat basit adi kayong imay dito balay, Leo. Grace, agpagpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang mangan? Dinan kaya timangan. Kaasimat. Si kaakanayon ti sapsapulan na. Saan ka di anapan iti ayan ti kabit na? Idi na aksidente. Naadaan iti anterograde amnesia. Dinan malagip ni Sarah. Di na kamalipatan. Si kalaakanayon ti sapsapulan na. Ay na. Kaslobing ita, iji apartment ko. Sika ti mga asikaso kan ko, hana? Wan, day tatipod no. Isong agpagpakaasi akan ka, Grace. No kaguram man. Umay mo kumamat pa siyaren. Kan, pakanam kumab, barang mangan. Ipagpagapong lakuman kanyak. Panunutak pa'y day nga ibagbagam, Leo. Ano sam ti mapan iha? Amang ano makon konsensyan ti asawam. Iso akas jay tinapasamak na. Pakawanam kumakas maysa a Kristiyano. Kaya tsuka di amapanak iti apartment nga ayan na, mami. Masakit di tao. Saan ka no amang mangan? Kasano no ba idalit? Maawanan itigas at gagbiag. Sige, mami. Mapan kami ka ni Eden inton bigat iti apartment nga ayan na. Amo ka mailiw mo ti anak ko iti amana. Dayta ti rumbang iha. Amin a tao, agkamali. Agpipindakawan tayo kuma. Kasta ti kayat ti Diyos. Mayat ti pamakawan no ti tao kat makitam adumawat iti pamakawan, mami. Ngam no saan? Kasano kumaapakawanam? Saan ka di adimbawat kan kay ti pamakawan? Sakbay ana aksidente. Diyakon managip, mami. Nagsakit namin idi tinakam ko. No umay ni Grace dito'y apartment. Pakitaan tayo kumay tinasayaat. Da tayo tinakabason. Isuad da tayo ti agpakumbaba. Para kan ni Eddie agayam tayo. Kaya't nakariti umay no bilang. Kasla imposible nga umay kat nasaktan. Sapay la kumaata umay. Nagpakpakaasi akan kuana. Kasla drama dati ang mapasama ka. Urayak man ti sumaruno ang mapasamak. Ikararag tayo. Tasapay la kumata umay ni Grace. Leo, imbag man tanaanos ka amak sa asikaso ken kuana. Hindi to tagayem mo lang, Mike. Ay na. Nasaya at agayim ni Eddie. Idi katuturpos ko lang kas nurse. Awan ti aramatek amapan iji abroad. Isu tinang tulong kanyak ang makapan iji abroad. Nagmayat mo't gaya man tagpautang itinaimbaganakam. Ay nak, paiso dayta. Mangnamnama ka nga isublinto ti apot impautang mo ana imbag anakam. No, saan ang maisubli tinang ipautangam? Apay akas na tinagbalinan na. Kumarkaro akas laubing. Ina, kasta talaga no ada damage ti utak na. Gapo iti trauma.
Ngam no mataming iti husto. Adda posibilidad nga agbaliw matlaeng. Kasta ka di. Narigat matgayam no maaksidente ti ulo ti tao. Ay napugno na ita. Ado ti mading epekto na numadangran ti ulo. Ano nga tanga maimpagan? Kasano katawat kong kwa na iti ko. Ay, wan gayam. Inton madamdama. Padasik manan nga lukuyan ni Grace. Barang mapakan na. Ay na. Gatas langan ti papaunag na. Sakbay amangan iti agas na. Awan papanan na no di agkapsot. Kadimat mangan. Saan nyo ka di pa'y anasarakan tayan ni Grace? Padasik ang mapan kitaan. Ang magtulag ta mangan ka no umay ditoy. Wen, no may lakit di. Mga anak, O sige nga rod bro. Mapanak pa'y nga rod. saan ka sumangsangpet? No saan mo masarakan ni Grace? Di ka katmangan no maikatiwalwalting mo. Asino kaya katulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no may dayta ibagbagam a Grace. Ipulong ka kankwana, inton sumangpet. Asino kaya katulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no may dayta ibagbagam a Grace. Apay kit dinasan. Ipulong ka kankwana, inton sumangpet. Talaga nga dawalwalting na. Di na mo ti sasawan na. Kaano ka nga tama imbagan? Makapasikur. Panawanak dito'y. Saan ka dumayamudom? Nagalas akitaan. Talaga ang panawan ka dito'y kwarto. Awan pa'y mat maalakan ka. Mapan ka kadino bigat iti ayan ni Eddie, iha. Diyak nga rod amo, mami. Impagarup ko anaragsak iti sidong tinangisukatan na kanyak. Saan? Tadamot gayam anterograde amnesia na. Kasbay sa Kristiyano, ingka kitaan ti ama ti anak mo. Pakawanem, tama nga noan niya ti mapasamakan ko na iha. Kapilitan amapan kami ka ni Eden, mami. Amok ama iliw matan iti amana. Do apay mat nga minakastoy tinagbanagan ti relasyon niyo nga agasawa. Saan ko napasamak daytoy? No awan tinagloko, mami. Anya nga rod anak ko, adaditan, nalpasan ang napasamak. Patgam ti pakaasi ni Leo kan ka. Oh, sigamat gaya, Adrian. Imay ka din diyag naga ni ti Grace. Di ba si Mangput ni Leo hanapan ng sukon? Sana nga mo no umaiwan na saan? Padamagan nak man niya ti mapasamak ha. No umay wala saan. Di ka agdanag. Sikat yung mo na apang ibagaak, iti mapasamak. Namnamag na ita. Aguray ako mamot dito nga madinsamay. Amangan mo saliak lang. Agsubliak ton na malam. Sige lang, Adrian. Sapay ko tamay at ti resulta ti amin. Inton maalam ti kinabak ng ni Eddie. Di nakiklipatan ha. Namnamaam dahi ta, Adrian. Dakal tinaitulong mo kanya tapno matagikwak ni Eddie. Grace, anya ka titi desisyon mo? Umay kakadimot laeng. Daytoy, katap no matulungam ni Eddie nga agimbag. Umay kami ti anak ko. Kailiw nan ti amana. Saan ko mabalin nga ipaidam kan kwa na ti karbangan na makita ti amana? Ay na, agyaman ak unay Grace. Intay yung arutin Eden, anak, umay kan. Adan ni Tito Maleo. Umayan, Mami. Kartingam anak ko, agururay ni Tito Maleo. Okay, intayon, Mami. Impagtaimbay kayo para ka ni Eddie. Aramidan tayo ti amin, tapno agimbag ni Eddie. Ayan ni Eddie Leo. Jack mo't makita ditoy. Surutan nak, tamapan tayo iti kwarto na. Aday jay. Sige Leo,
Sumurot kami ka ni Eden. Sige. Oh, dito iti kwarto na. Oh. Eden? Grace? Napanan ka di dagiti agin hangana. Napanday ta ayan ni Eddie. Masakit ka no, kat nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasta ka din, nanay. Kaawatan nga ay ayatin na ni Grace no iso ti sapulan na. Nalabi ta kasta balasang ko. Kung najay kayem ni Eddie, asaan ka nun amangmangan? Kaasimot nga rod ni Manong Eddie, ano kasta, nanay? Iso anapan dagiti dua. Dagiti agina. Tama nga no adda kanun dakas anapasamak ni Eddie. Apay akas na titsuram, Eddie. Apay ang nagkutong ka. Grace, nagpakita ka matlayan. Binirbiro ka. Ngam di ka masapulan. Napanam. Saan nakapimanaw? Apay ang nagkutong ka. Agluto anak, tamangan ka, Juan. Sige man nga, Rod. Inayayat ko nga asawa. Agluto ka. Tagsasamo tayo amangan. Eden? Agyaman na ka. Ta nagpakita kayo kanyak. Kailiw kayo unay. Daddy, di ka kadimang mangan. Apay ang nagkutong ka. Sa anak ama kapangan. Naawan kayo itidanak. Da kayo kinimamim. Manipo dita. Mangan kayo nga, Rodwan. Mangan tayo ko nam anak ko. O sige, inakarod agluto. Tamangan tayo, Juan. Alaman nga, Rod. Inayayat ko nga asawa. Leo, ayan ka di ti mabalin ang mailuto. Kita am lang di ta kusina. Lukat am la tatirep. Takita luan niya ti mabalin mo nga iluto. Agyaman nak, Leo. Sige, mapanak nga rodon iji kusina. Malagip na ti agina. Ngam di nak malagip. Tingamin antero grade amnesia kat kasta. Di na malagip tinabit a pasamak. Ad-adakit di at tinabayag a pasamak ti malagip na. Lumabayag nga agsubli ti lagip na iti agdama apasamak. Kasano akuan? Ay, diyak amo tinapatag. Kat mangan kuma, tapno daras maimbagan. Mangan nga ta, numalpas nga agluto ni Grace. Kitaan tayuan no mangan. Senyales, ang maimbagan adagos. Naluto ka din, Mami. Mabalin ka din napakanin ni Daddy. Juan anak, isagana ta ti lamisaan. Ibagak mo ka ni Leo, taumaydan ka ni Daddy. Pati ka DJ may isang babae, Mami. No kaya't na ti makisango. Ay, tulungan ka nga rod amang isagana iti lamisaan, Mami. Sige anak, taibagak mo ka ni Leo nga umaydan. Wen, Mami, isagana ko iti lamisaan. Sige, Grace, darling. Mga anak, tamabisinak meten. Amok anaimas ti lutom. Mabsugak lakit di ita. Ay na, no kasta kuma iti kalabas. Daras kuma ti panagimbag mo. Arakupan ka pa'y iti nairot. Sakbay ang mga anak. Grace, darling. O sige darling, agtugaw ka nga rodon ha, tamangan tayon. Wen, darling. Mga anak iti ado. Kalpasan ti panangan tayo. Agawid tayon iti balay tayo, Daddy. Ha? Yawid da ko, anak ko? Grace, yawid da ka din? Apay ket din na saan darling. Kaya't mo ka din ti agawid. Kayat ko nagmayatin no agawid tayon. Jack kayat dito eh. Sa anak amakisango anak kwada. Si putak man ida amangan. Di ba nga ni Daddy? Naingus ka din mo ni Mami. Wen, the best pa lang ni Mami. Among pa'y natimang bola niya. At may sumat ibagbagak darling. Ay, Nakaragsak da kitaan. May saan naragsak ka pamilya. Ngam, siyak,
Di na malagip. Kapungatan ta iso ti legal wife. Legal family. Nagsugakon. Thank you, Grace, darling. Agawid tayo ka din into madamdama. Agawid na ka. Ay na, bro. Imbag man, tanangan kamatlaangan. Ita, hawis mo, di pa nagawid yo. Kapag ko man, nagtultuloy, di pa nagimbag mo, di balay yo. Awan magsakit ko, bro. Oh? Hindi wa ko hali. Ayaw tikuloy nga asawa. Pasensyakan, no itakala ang amasango. Sika ka din ni Sarah? Ha? When? Masikog kagayam. Ngaminto naganak ka, ipa-DNA tayo ti ubing. Nupod-numot lang ang aputot ni Eddie day tasikog mo. Anya? Kasano ko maaputot ko tisikog day ta katulong? Kat saan ko mat nga mam mo? Intayo kit din. Agawid tayon. Leo, kasano? Itulod na kami pa'y kadi? Oo na. Ay na, mangnamnama nga umimbag adagos ni Eddie. Tamanganan, ken makita ka naragsak. Umisam ken nagkatawa pa yan. Ala, katulong adi na mo ti agluto. Mapan kamin. Ag may saka mati ti apartment. Napanandalayo kan Eddie. Nagkaawidan. Nakitak ti kinaragsak ti pamilya ari nakrakta. Ita, naamiris ko. Asaan siguro ang aksidente ni Eddie no saan ko nga inaguman. No pimanaw dan. Kasanon ti kinabak nang ni Eddie kan lay tasikog mo. Kan kasanon ti sustento. Sakbaya pimanaw ni Grace. Imbaga na nga ipa-DNA na kano ti ubingin ton aganakag. Mabalindak nga idarom, no maduktalan da nga inalilaw ko ida. Kaya't masawan, saan mo nga ikamat ti sikog mo kan ni Eddie? Kasano no ipa-DNA ni Grace. Maduktalan ti kinadagas ko. Nasirib mat at talaga na di Grace Anya nga rod, isumat ti legal wife. Isu nga iso ti adan karbangan ka ni Eddie. Adan samot ten ni dadim basang. Wan, auntie. Adda, apay ka di? Asino ngay ginang itulod kan kwa na? Ay, jagayam na nurse, auntie. Iso tinagyanan na. Kabayatan di pa nagsakit na. Kastagayam. Ay, anya itayon tigatangam. Lumabas sa klaang, auntie. Adda pa panak. Ay, kunak no gumatang ka basang. Saan, auntie? O sige, lumabas na ka. Sige. Agim impaki kamay. Sayang ti apartment. Asino ti mang bayad? Awan pagbayad ko. Alangan ang bayadan pa ni Eddie kat dinak malagim. Nagsayangan nga apartment. No dala pagbayad ko, sublatek ko man. Okay, kasano nagti appliances nga dahi ti unag? I-text ko ni Leo, ta iso ti makam mo. No aksubli ti lagip ni Eddie. Iso ti mang desisyon, no pangikan na. Pumanaw ka din dito? Saan aron ba nga nadaalag ti may sana ragsak ka pamilya? Naamiris ko, abasol ti mang rakrak iti pamilya, ti akin pamilya. Uy, nakakatats naman. May saak mo ito nagpanggap amang dadaal iti daya pamilya. Agawin aklangan ni dyan lugar min. Bayak ni Eddie nga agsubli iti pamilya na. Ti legal wife na. Kabitak laang. Hello? Sino dayto eh? Ni Sarah dayto eh. Kaya't ko kumati dumawat iti pamakawan mo. Sakbay pumanawak dito syudad. Kidawak apakawanan lang kuma. Pumanaw ka? Papanan? Ijay lugar mi. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sabay kumata mapakawan na. No ni Apo Diyos kat mamakawan. Asino ako maasaan ang mamakawan iti nakabasol kanya? Agyaman ako na ay numapakawan na.
ko nga ulitan ti mangrakrak iti pamilya. Sapay ko ma, tatarabayon na ka ti Diyos, iti papanam. Kasta kayo mat amin na panawak dito'y syudad. Agyaman ak iti amin. Sige, kat agan-anad ka. Mayatan direk na ni Daddy. Makapan pa yan iti opisina. Awan opisina ita, iha. Ingkakiddag palas, tayin tayo agpasyar ka da mami. Intay mo pa siya, Daddy? Nalipatan siya din. Nga ita ti anniversary mi ka ni Daddy. Ay. Ita ka di dayjay, Mami. Happy anniversary, Daddy. Mami. Alam, ingkaharad agpalasan. Intayo pa'y makimisa, sakbay ang mapantayo agpasyar. Uy, Mami. O sige, inaton. Happy anniversary, darling. I love you. Happy anniversary, my darling. I love you too.